Turi kumwe na Chef Muhire, umugabo wahagaze muri iki gihe gikomeye, kitoroshe abantu bose bazi. Ndamushimira ku gikorwa kinini cyangwa se initiative yatangiye hano. Hari ikintu kinini yagaragaje mu kubaho kwiwe hano, cyo kuba umunsi umuntu wese yagize ikibazo cyo gufusha umuntu, yaba uwo ari we wese, yaba ari umwana, yaba ari umusaza. Hari ikintu cyiza gikomeye uno mugabo yakoze, cyo kuba abantu bose bafatana mu mugongo. Ufite urukwe karuzana, ufite igihumbi, ufite 500, ufite ifu akayizana, ufite igishimbo. Kubera uko nguko ibintu biroroha, ntawe ukigira ikibazo cy'ikiriyo, ntawe ukigira ikibazo cy'ibirori runaka. Kubera uno mugabo mukuri guhari, turagushimiye Chef. Yego, hanyuma inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino barashaka kumenya uko mwabyutse, mwaba mumeze gute? Twabyutse neza cyane, natwe tubaheza Pasaka nziza mu miryango yabo aho bari bose. Bakira amaraso ya Yesu, bagende bayivuruvunzemo, bamenye ngo Yesu yazutse none. Twakoze Pasaka nziza, yego, nabo basange. Murakoze cyane. Hanyuma dusubiye inyuma, ndibuka igihe cya Noel mwarayinjije umunsi wa mbere, uwa kabiri ntibyakunda, biba ngombwa kuko abantu bose bataha kandi ntibataha neza. Ese Pasaka iyo yoba yagenze ite mu karere? Pasaka yagenze neza kabisa, umunyamakuru nabandi batwumva hirya kubera amasengesho yabera badusengera. Pasaka yagenze neza no kubera iby'Imana yakoze, yadukuye umusenyi warutubangamiye. No kuvuga ngo no umusenyi watwaraga ubwato, no umusenyi imodoka itacagamo, no umusenyi moto itabashaga gucamwo. Ariko rero Noel byari bikomeye, ariko twabashwa amabomba amatorero yose yo muri kano karere yari yagize imikutano irenga 15 ahantu hose. Kuvuga ngo nta mahoro yabaye uwo munsi, haba ibintu bikomeye. Ariko rero Imana itugirira neza. Nyuma y'ibyo twakorewe n'abakomanda brigade Rwamba, hanyuma na komanda wari uyoboye, wari vice sous-secrétaire ya Uvira, Michel. Ubu rero ibyo bakoze muri aka karere k'amabomba y'umunsi wa Noel, ni ukuvuga ngo uyu munsi ntibakiri muri aka karere. Imana yakoze ibyayo, ntabwo bari bagomba gukoroga imikutano y'Imana yabaye basenga ngo nibamara Pasaka izabasange muri aka karere. Hanyuma twashimiye Imana n'ababashe gusenga n'imbaraga Imana yohereje muri aka karere, ikabatwara nk'umuyaga bakakavamo. Hanyuma ibyo turabishimira Imana. Ni ukuvuga ngo noneho rero Pasaka abantu baririmbye indirimbo z'umusaraba, abantu mu rupfu rwa Yesu, abantu baguwe neza muri Minembwe, muri Gakondo, muri imisozi miremire mu matorero yose. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane. Hanyuma tutarinjira mu kiganiro, ndagira ngo kubaze, abantu bose bazi kuko hano General Sematama yazanye inshuti n'abavandimwe banyu cyangwa se abana banyu baje kubatabara. Isubu nyine urabona abaturage bameze gute? Hamwe n'ibyo yagize neza nyine General yari yarazindutse, Imana iramufasha arazindukuka. General Sematama Charles arazindukuka, yarashitse, Imana imugiraho umugambi mwiza mu nzira, araza. Ariko nanone yasanze abana biwe yari yarasize, Imana yarabateje amaboko meza, bakoze akazi. Nuko rero none kuva nawe gashitse n'abashitsi bazanye n'abari bamuherekeje bose, kuvuga ngo abaturage bamerewe neza. Hari ukundi se abaturage twamerewe neza, none se tworabira abashitsi? Ni ukuvuga ngo gahunda y'Imana yakomeje kubaho. Kuvuga ngo ko turagenda tukambakamba twijira amasezerano y'Imana. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi ndifuza kuko kino kiganiro cyacu cyane cyane twakerekeza kuri diaspora. Urabizi kuko hano mu Minembwe cyangwa se mu misozi miremire cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge dufite abantu benshi hanze, kandi niyo maboko yacu, nibo bavandimwe, nizo nshuti. Dusangira kabisi n'agahiye, ndetse tunabashimira mu kuri guhari. Iyo muganira, iyo ureba ibintu bakora, umutima wabo, ibitekerezo zabo biba biri hano. Ariko hari benshi bataba bazi ngo ese niki kije imbere, bigenda gute bene uko nguko. Ndetse mugabo hakaba n'abashaka gukora neza bakitangwa n'abandi, kubera ntawuzi nimba ari kiba kibateye.
niyo mpamvu nakene ngo uyu munsi tuganire diaspora. Ese mu buzima bwanyu bwa hano mu Minembwe bw'abaturage na diaspora ico kintu wabasha kukiduhuriza gute? Ari cyo diaspora yaba ibamariye nk'abana banyu cyangwa se zabaru ibintu gusa byo kuvuga ngo diaspora nukuvuga bikarangiriraho? Urakoze umenya makuru. Ijambo rya mbere tubanje gushima Imana, none turasohotse Pasaka. Imana yakoze ivyo yari kwiriye gukora muri imisozi. Kandi no kuvuga ngo ntawogera umugeri ubusonga bw'icumi. Ni ukuvuga ngo nshake kuvuga gutya ngo ni nkaho ntaworogoya imigambi y'Imana. Twari tuvuye kuvuga ibyo twahuye nabyo kuri Noel. Turadukunda kubivuga, zamubyibuka nyine Honorable Moise Nyarugabo yarabivuze ngo aho abandi bishimira za Noel ngo mu Minembweho na amabomba. Ni ukuvuga ngo twari mu kaga, twabaye mu bibazo, ariko Imana none yadutije amateraniro meza ya Pasaka. Ni ukuvuga ngo ubu abantu bose bariko barejubiriwe muri Pasaka, bayirayemwo, n'ubu twayiriwemo, n'ubu turasohotse. Ni ukuvuga ngo bimeze neza. Noneho rero muri aka karere ko muri gakondo n'abantu batwumva, uravuze ngo dukeneye twavuga ikejo ya diaspora. Ni ukuvuga ngo twishimye diaspora. Rero abana bacu bagiye imigezo, biza bisa na cagiye Yosefu ngo bamugurishije, ariko aja kuzoba umucunga w'ibigega. Inzara yarateye, murabizi ingorane yagiye yacamo Yosefu, ntitwazivuga ngo dutinde, ariko Imana imugiraho gahunda kuri bene se abamugurishije bose. Ni ukuvuga ngo rero diaspora, kino gihugu twigeze n'aka gasuzuguro kari karaduteye, ni imihana yari yarashizemo abantu, abana baragenda, abasore baragenda, abagabo baragenda, n'abasaza baragenda. None imihana isigara gutyo, agasuzuguro kaya moko yandi karatuzuka. Uranumva neza umunyamakuru? None rero tugasigara tuvuga ngo ibi byose abana bacu bagenze iyo batagenda ubu ngubu tuba haba hariho imbaraga hanga. Rero ntabadukoragaho. None rero ibibazo bimaze kuba, kuko Imana itazibura ikikora. Nanone barya basore bacu n'abapasteri bacu bagiye, n'abasaje bagiye, n'abana bacu bagiye. Urabona kuva mu bantu bose bagiye, uhereye mu Rwanda, uhereye mu Burundi, uhereye muri Kenya, uhereye muri Tanzania, ukageza hanze muri za Amerika n'ahandi. Ni ukuvuga ngo turabikesha Imana. Niho narimvuze ngo nico gituma dusa n'abibuka birya bya Yosefu. Aba bantu babaye ba Yosefu, ibibazo bimaze kutubaho hano muri Minembwe twakubiwe. Ni ukuvuga ngo bigeze gufunga inzira zo kwa Murima, bafunga inzira z'ururenge, kuvuga ngo mu byerekeye ibiryo, ariko Imana ngo itazibura kwigira. Diaspora iratubona. Abamenyereye gukagatira amajambo no kubyara amajambo, ugasanga bariko baragenda bavuga ngo bamwe ngo babaye ngo abo ngo finance ngo amagrupe yahe bande bafinansiki baradufashije. Nimba we utarakoze indirimbo zivuga ngo urya munsi urenda kuza ngo uwo wararuhike. Ni ukuvuga ngo hari igihe wananiwe gutanga ibyawe ngo bifashe abantu, abapfakazi bari muri aka karere, imfubyi zabaye muri aka karere, abakecuru basenye muri Kamombo, basenye muri Mibunda, basenye muri za Rugezi, basenye mu Marango, basenye muri Bijombo, bamwe bazino, n'abandi basenye muri Bijombo bagakubirwa muri za Muramza. Ni ukuvuga ngo nimba ntaco wakoze wewe, pole kabisa, wowe wararuhike. Ariko turashimira ku bantu bakoze, turashimira diaspora, turashimira Mahoro Peace, mwarakoze. Yayobowe ano mubyeyi, uriya mubyeyi wayoboye iminsi yayoboye, n'abandi yasanze bayoboye, turabashimira. Ariko uwo mubyeyi akibasumba yego ariko waruvuze ngo ariko narimvuze ngo ariko dushimira diaspora yose. Ako nakari gaciye na mashami, urabona na mashami. Ni ukuvuga ngo turashimira diaspora yose ahwiri, watanze akantu, Imana imugirire neza.
ni ukuvuga ngo rero kugira ngo kubera ko twiriwe mu biterane turabatura ijambo ry'Imana mu Baheburayo 6:10 haravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero nifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Imana ishimwe. Kuvuga ngo tubatuye iri jambo ryo mu Baheburayo 6:10 abadukoreye neza bose, ni ukuvuga ngo rigiye kurangira rivuga ngo umuntu wese yerekane umwete kugeza ku minsi y'imperuka. Urakoze cyane shefu. Hanyuma ukoze kuri Mahoro Peace nibuka iki kintu, hari abayirega ko ubufasha yohereza hano mu Minembwe ari ugufasha imitwe yitwara gisirikare cyangwa se abarebere. Ese mukuri guhari ko bino bibazo byatangiye uraha ngaha, niki wabivuga icyo kintu? Iryo jambo arivuga ngo Mahoro Peace. Mahoro Peace yagiye ifasha abantu kuko diaspora yose yafashije, turabyumvikana neza. None uwo dufasha twahunze twaravuye mu Mibunda baradufasha, no tidwaye tubishima Imana. Uwo fasha abanyamarango barahunze, uwo fasha Rugezi yarasenye, uwo fasha Kamumbo yarasenye. Ni ukuvuga ngo ribaye amajambo, ni ukuvuga ngo bazabavuga bazabaca umugani mu Kinyamurenge ngo ntawuza wanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Ibyari byo byose uri oblige konka iryo beri, nubwo ririho uruheri uri oblige kuryonka. Yego munyamakuru. Urakoze. Hanyuma cyane njewe nzankina ngo tuganirize bene wacu kuko iyo abantu bari hamwe ntaconanirana. Uzi ko abavuga ibyo ni bene wanyu, noneho kubera kuko abari bo babihamya biba bisa nkaho bavuga ukuri. Bazi kuko hano abana bagwaye bwaki, bazi kuko abakecuru bigeze kugwara bwaki, bazi kuko ibibazo byabuze by'ibyo kujya nabiki ariko bagahaguruka bakagwanya icyo kintu. Ese abo bantu ugira ubutumwa bubagenera nyabo? Reka maze nshimire kwanza Mahoro Peace bariko bavuga. Reka maze nishimire, reka nashimire kibasumba bayiyoboye, dushimire n'abandi. Ese ni ryari jewe ndumwe wavuye mu Mibunda, ndo mutwari wabaga mu Mibunda, uzinka zabaga mu Mibunda, uzinka twanyazwe muri kira gihugu? Bivuga kuko kwisoko y'inka z'abanyamurenge ari mu Mibunda hari n'amazi meza gano tureke kuja kure. Wombwira ngo ni ryari mu Mibunda twosabirije, ariko kubera ko twahunze tukanyagwa inka, tukanyagwa ubutaka, tukanyagwa igihugu, tukaba ba déplacer de guerre, tugahurira hano muri Minembwe. Nimba Mahoro Peace yarice hasi ikatwoherereza ifu, uko no kuvuga ngo yagize ubufasha bubi, tidwa dushimira diaspora yose se? Ni ukuvuga ngo abavuga reka bavuge. None siso nibo zizokora abandi. Urya munsi wenda kuza hari ijambo n'ubu tuvuga ngo izuba rizava. Rizava warirwe witeranye, bizabivuga ngo iyo ataje kubejo ngo umworo yoseswe, iyawe hatoba ejo umworo yoseswe. Ni ukuvuga ngo rero tureke gutinda mu matiko. Icyo twe dushaka ni ukuvuga ngo ni ukubwira ubwoko bwacu, ni ukubwira amafamiye yacu ubwoko bwacu, abantu bose baje ku mugozi umwe, urya mugozi umwe twamagaho kera. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana rizarivuga muri Zaburi 105 no kuri 8 iravuga ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ngo ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Ngo niryo sezerano ngo yasezeranije na Ibrahim. Ni ukuvuga ngo isezerano, dufite isezerano yuko kino gihugu Imana izatugirira neza. Dufite isezerano ko izuba rizoba, wamara we ukirwa witeranya, kurirwa witeranya kuki? Ni ukuvuga ngo ni witeranya, ni ukuvuga ngo umudamu akore ku mugabo amubwira ati reka kwiteranya. Umugabo nimba bataramye nijoro bari muzo akore ku mugore amubwire ngo reka kwiteranya. Nimumara museye mubwira abana banyu ngo tureke kwiteranya kuri gakondo y'Imurenge, ahubwo dusubire mu isezerano. Ni ukuvuga ngo byose biri mu isezerano. Imana nimba yarasezeranye kino gihugu
ko kwizatugirira neza nubwo twahuye n'ibibazo ariko dufite amasezerano y'Imana. Urakoze cyane, reka tuve kuri iyi mahoro. Turashimira n'abandi bagiye bagira icyo bakora ku giti cyabo. Hari abakoze nk'amakanisa, hari mituwalite zo muri Europe, zo mu Bwongereza, zo muri Norvege, Australia, abo bose barakoze. Hari bamwe tutazi mu kuri guhari mwarakoze. Diaspora harimo ibice bigera ko kuri bitatu. Hari bamwe bababazwa n'ibibazo mufite hano by'amafa, hakaba n'abandi ngo bita ngo nakagara, hakaba n'abandi none ngo batarakagara ntibabe no muri ico gice kindi kirazwe inshinga n'ibibazo byanyu, ngo bibo ngo banga nimba ngo ari ubuyobozi ngo bw'amahoro. Sinzi ni nkuko bimeze bari abantu nkamwe muri hano nk'abasaza cyangwa se nk'ababyeyi, niki wababwira? Urakoze umunyamakuru. Baza bavuga ijambo ry'Imana riravuga mu migani ngo use kubabaye ngo abameze nk'uwambaye ihuzu, ngo abakameze nk'uwambaye ubusa ngo ntahuzu yambaye mu mbeho, ngo use kubabaye ni mu migani. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abameze nk'uwambaye ubusa ngo mu gihe c'imbeho. Uranumvishe neza? Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga muri Ufunuo ngo nimba udashushe tukonje ngiye kuvuga ngo bamwe ntibaye barwaye, bamwe barakora, abandi bararwaye, abandi bo ngo ntibafite aho babarizwa. Igihe kimwe abantu bakira abanafunzi iyo yayoberwaga ushira muri aksa grave na aksa ni ukuvuga ngo aksa yashirwaga ko hejuru, n'igihe baje nko gukorije ngo mu professeur kabura nkahe barizwa. Ni ukuvugaga ngo abo Yohana bo yarabereswe, yaravuze ngo agiye ngo udakonje kandi ngo ntashuwe ngo agiye ku. Ni ukuvuga ngo icyo dushaka kuvuga twebwe tugirira abantu bacu, duhugura abantu bacu kuja ku umugozi twamaga wa kera. Ayo yose n'amacakubiri, ayo yose n'amatiko, aya yose tazabuza isezerano. Iryo nkubwira iryo isezerano ry'Imana. Turuzi ko twahunze mibunda, ariko isezerano ry'Imana tugiye kuzoisubiramo. Turuzi ko Kamombo yasenyutse irongera bibaza bayigera mikongera igasambuka, tuzoyijamo. Ayo magambo ushaka yumve, ushaka areke kuyumva, ushaka ashira amapamba mu matwi, ariko isezerano ry'Imana tuzi ko dusomye muri Zaburi ngo yibuka isezerano ryayo ngo ishuri ibihumbi. Isezerano se turaruta Ibrahimu yari yaribwiye. uzi isezerano yabwiye muka Ibrahimu. Ni ukuvuga ngo ni wacu baza bavuga ngo ni gute umuntu w'imyaka 90 yobyara. Umuntu utakizira inka yobyara, niko twavugaga, niko ni wacu babivuga. None rero ariko yarabyaye kubera isezerano ry'Imana. Ayo makuru yose y'amatiko avuga ngo abantu ngo ibyo gukorogana n'iby'amatiko n'iby'imbuga n'iby'amatelefone n'iby'amaudio n'ibyiki zose tubirambike hasi, twese dusubire ku mugozi umwe. Je niko nobabwira kuvuga ngo ayo makuru nk'ibyo wemwe yavuze ngo akagara huya si yonyine bari nino yenda barahari, kandi by'akagara ntabwo tubishinzwe. Ibyo umuntu wese azuzurizwa gusahwari, ariko ijambo ryiza ngiri ni ukuvuga ngo twese dusubire hamwe. Kuko je bwitekerezo nje ntekereza nje kumutwara ubende umere ute, ninde we muntu udafite ibibazo, ninde muntu wabo atasambu, ninde muntu wabo inka zo kuri kirisi zitanyazwa, nindi wabo bigeze gukubita umugabo umwe wini wacu abapfurero ngo yateye urusaku mu isoko. Urumva ko gasuzuguro, isoko ngo yasakuje ngo ahita urubi arakubita ngaka gasuzuguro. Ariko ayo makuru yose jewe uko ntekereza ngo byose abende Paulo yamaze amajambo yaravuze ngo abo wa Kefa, abo wa Paulo, abe Apolo, zose ibyo zose nugushaka uko bishira. Twiga ijambo gusa dukora recommandation nziza ivuga ngo twese dusubire hamwe, kuko abantu bose ari abacu bagiye bariri bose baracyagaruka muri gakondo. Kandi ijambo ryiza dushaka wabajije nuko twe dukunda ngo turabashimiye kubyo badukoreye badutabara, baratwambitse, baraturishije, barihiye abana, bahaye abapfakazi, bahaye abasaza n'abana. Abo bantu ninde muntu wari uzi ngwino umusaza wacu wino winka wanyazwe inka 150 ngo habwa igikoma
ivyo zose diaspora yarakoze turayishimiye twavuye kwishimira uyu no munsi wa Pasaka turangije Pasaka bavyumve neza turabashimiye diaspora mwizina ry'abantu bose na jewe tumaze kugera no muri Minembwe nari president w'aba déplacés de guerre noneho mwizina ry'abo ba déplacés bose babaye muri Minembwe tuzamuyishimwe ry'Imana tubashimira mu zo badukoreye